চলি নাই আমাদের দাবি মানতে হবে নাইলেই সংগ্রাম নাইলেই সংগ্রাম Konggrokno Roman script finally Shanmoni Hainohai Bubagrakor Agre Sarga Haujodoma Mahatma Gandhi Thong Bustabo Assembly Thang Tonai Montri Dironi Kunju Rohana Bagi Korang Tishawi Khadung Nuka DSF Brogni Shanmong Dati Roman script by Rengnok Otor Lebelo Konggrok Frangzang Nangthun DSF nengai tini oro newaisa remind khagen bagai jung tini khaima nengdo long pending demand in demand of Roman script. Last year we have submitted memorandum to the governor. We have called 12-hour strike statewide. Till date there is no response from the government side. Taklai busung board exam sukang jung kaisa strike call khaika just before the board exam. Haifana after government promise khaika that our demand will be fulfilled. Tini nirok sigi tongo assembly wo borone kok chamma panda tongo. We want to remind them all the demand place nang thung borok all demand no pass khagen ning thung. In the history of Tripura, we believe that this is the largest alliance government with a regional political party. Tini MLA kabanga tongu tini borong sung koi nai all the DSF ni demand, indigenous people ni demand, student ni demand. Our table of place kaya pass kaya ning thang. Nirang nukhana tini minister khorok buri tongo tabo MLA tongo borong sung koi nai all the student ni jungjal public ni cost no tini the language no rights ni bagai borok place kaya ning thang. We want to appeal them borok tabo alliance government with national political party sung koi nai borok no all the demand amu place ngai immediately pass khagyang thang. DSF jung tudung ma sabro ni movement khai phai tango haifana nirang nukhana Bangladesh o bahai ke student of movement khaika we the indigenous student organization DSF jung government appeal khainai te one khainai. Konggrok is also a state language, official language. It also has to be respected. Sepuni language respect khai jama hai. Konggrok na buchung oma musu buje respect khai rogani bagai. Public rona ang koi nai nirok oma sikhai. Assembly wo bill pass khai kena that Konggrok language will be written in Roman script. It is very easy. Assembly House of pass ng tangke no mo implement ng tanggo. Sung koi nai jini MLA minister of no immediately jini khorang khana kani bagai. Sung TSF we are very much appealing from our side, from our student, from on behalf of the indigenous people. Nirong izora kahano nirong ereng taro hodi. Jini khorang no khara di place kaji tini ni je assembly wo jung koi nai hayake jung tuma khaima nirok to sigu DSF jung saglak je jung tuma khainai but jung koi nai assembly house so immediately place ge amra pass khagen ning thang. You self-reduce Sorry আপনার নামটা amalo jomatia general secretary DSF ini belai khat mani ko
खादुमानि बिसिंते जों दिनै DSF कासिया खादुमानि पान्डारामा फाइलाया जों साइमानो दिनै रोमान स्क्रिप्टनि जे मुभमेन्ट रोमान स्क्रिप्टनि मान थानि बे जों सानथमानि अम बेलाय लं पेन्डिं डिमान्ड अमनो दिए जों अनेक स्टुडेन्ट अफ दुकुमांखा आन्दोलन फैनानै बुदाखा दमजखा फियाबा दासो जर जे गभर्नमेन्ट अ डिमान्ड कासियानो अ दिबासनि जे रोमान स्क्रिप्टनि मान थाया दासो गभर्नमेन्ट अफ फुलफिल खायना थानायखौ दागो बर दिब्रासानि सेन्टिमेन्ट बाय स्टुडेन्टनि सेन्टिमेन्ट बाय स्टुडेन्टनि फ्युचार बर दागो पलिटिक्स लाइटो गभर्नमेन्ट अफ ताम निमाले स्टुडेन्ट दङ बर एग्जाम सैनानि बागै कक बरनो सेब्रि रिका फियाबा दाथु जरते स्टुडेन्ट अ निजिनि बखामु सुमानि स्क्रिप्ट न चुज खायनानि बं याव राइट्स करिको तो अमन बागै बेलाय खादो थानाय बिषयबो जों DSF र अमनति आन्दोलन खालाया फियाबा गभर्नमेन्टनि फारसेते कुनो पजिटिभ रेसपन्स जों मायाखौ आवन बगै जों दिनै साइमानो एसेम्बली आसुबै दंलायो अ एसेम्बली आसुमा थांखानिबो जों DSF नि जिन अ डिमान्ड अ रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड विधान सभायाव बोसोर जरते 30,000 नाम ताबोसो जर क्वेश्चन मार्क जों अमन अरन्ति अमन केसा मेसेज नामु जों जिनि मिनिस्टार रंना जिनि MLA रंना जेहेतु नरंनो जों इलेक्शन बे बुट गय तबलाय हरका नरक जिनि तिप्राहानि बुरंनि खानि गक खानानै खरां तिसानानै विधान सभायाव नंनि रेसपन्सिबिलिटी नंनि दायित्वनि जों हाख्लायो तो अमरकनो विधान सभा तिसाबै अ रोमान स्क्रिप्ट इस्यु रंना तिसाबै दाहादे जों सल्भ खायनांगोन होननानै जों अरन्ति अमन केसा मेसेज नामु